Walul fai poi pongale. Ale si unisi la sfalaide, sa fai ide le Harvest Center. So o lala fai ala o koluse. Wallo la ia ole assembly. Mai lo le silo mo. Oi kan fai apa ke li fa kam vale ala mo ke serve mala fa ngau li fai poi pong. Alu le kau dengi si. Fai na kulon fai lan fa kam vale apa ke li. Yo ne mo foi fio mai ya o haki le nga mimika pa ke le pisia. A ke lo fai mai lo kala le si fa finge ya. Le ngau lo wa ma fa ngame u. Lo koruse. O ngofo lo fa ya kusitina ele kai ngau la ngole me le nga fa o lai o ma. Le wingol tala o le ko kele e kau avenga o le fasi Yesu. O le ko kele o kama imeye pisa ngi. E kalia le Yesu toi tu. Ai le kalia le Yesu fa kolusenga. E kalia le Yesu ko e kuma le Yesu fa kolusenga. Ai mo muso e fa nga uma Yesu ya Maria. E le kalia Maria. Kako va ye le ata le kale se katoliko. O le Yesu a kole le kako ke kau avea. O le a. Fio mai le nga pa ia ya Maria, fa nga mai ya Maria. Pua ngakia fa kolusenga ko e ko e fio ile langi. E koe a fio mai haka ko angar kako Yesu afa pela e ke fai mai Yesu ko e ku ai ke ingo le koruse kalo fai anga wa o Yesu nga lea me ilalo ka kiki mo e ko i fo ke ma wa fa o ka nga hala nga mawa lale nga wa fai mai Yesu wa uma wa ngu le semea anga va pe ma fai Yesu nga ave ese malon kama ia la sulu vai mai ia paure vai e mamai mai ele ngau lo hu ngame amo le ai ele ngau oi a ngau le men ka ku fiula nga le koruse le mangwe fa pe nge ya o ka ku fioti le anga sala ni kio paulo fai mai o le koruse le o le me valea mo e valea. Ai o le faola tanga mo e fatuatua. Longa winga. Kaulonga sua sa koluse ula. Pole ala ulo ko ke loku ai. Ula sa koluse. Nga le sa koluse. Longa winga ke le kai kongu. Ia Yesu nga maliu ma toi tu. Ola ai ka ko. Ma mau ai faola tanga la langi ako.